ba re bokone bophirima dumelang ke bidiwa Watile Jacobs ke mogasi wa metshameko wa Motsweding FM le SABC Sport ke ka kwano ke laleditswe jalo ke ba Department of Sports, Arts, Sports and Culture ba Northwest mo re tlile mo dikabong tsa bo lesome tsa ngwaga le ngwaga tsa Northwest. Ke solofetse gore baatlete ba ba ka kwano ba tla itumella jalo gore le bone moraga ngwaga otlhe ba tsogelela ba ya metshamekong, ba tsogelela ba ya ikatisong, ba tsogelela ba na le mathata otlhe a ba kopanang le one mo metshamekong. Mo letsatsing la gompieno ke letsatsi le re tlileng go ba tlotla, letsatsi le re tlileng go bontsha gore re amogela se ba se dirang. Tiro ya bone ga e fete fela, re netefatsa gore le puso tota puso e netefatsa gore baatlete bao kwa bofelong jwa letsatsi they get rewarded. And thanks to their coaches, thanks to their parents, thanks to whoever was following them, on behalf of them, as athletes, le one day, mona kunye fitileng ke a solofela gore seo le sone se tla ba itumedisa go bontsha gore tiro ya bone ga e fete fela, ga e fetele le fela, puso e lebeletse se ba se dirang.